Shalom mina officer gat, lek fay sabi mawa chat bosko pugi a people baka. Dus lek fay shi no de san sep say na Grontapoe. Da o luku suma erul a Grontapoe mek de say sepsa. Say de say sepsa ook tu. Wo gwawantu chat text guja no de fuka on pot den da ustuka de. Jesaja 60 po begina vers 2. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 60 en vers 2. Because luku dungru sa tapu Grontapoe. Iere sa Bijbel taki dungru o tapu Grontapoe. Leesi? En dipi dungru sa de na tapu da people. En dipi dungru o de tap a people. Sai badul na kon figo kibra wa presipe dungru ko luku sa dungru e represent. Gim in Johannes 2 vers 11. In Johannes 2 vers 11 wan go luku sa dungru e represent wan dungru tapu Grontapoe. Ko luku wan a people den dungru ete leisi. Dat boek voor 1 Johannes hoofdstuk 2 en vers 11. Maar dat suma disi no lobby hem brada. Dena ini dungru ete. Ishi, if you no lobby brada, iden dungru, dat wan taki iden sondu. A dungru e represent a sondu. A moment sa you no lobby you brada, you den sondu. Na precies so desma fu sa den dungru, fa de den dungru, door de fesa de sa de firi. De ne horu wet moro. De no sap a wet fu gado moro. Leesi, vers 1. Gwa vers 1 fu Jesaja 60, vers 1. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 60 en vers 1. Oppo, brenki, because you let ben kom. Iere sa Bijbel takim oppo, brenki, because you leti de consult leti, Christus na aleti. O sorry info sa na leti fu a Bijbel. Give me Spreuken 6 vers 23. Wan you leti e kom. Wan no de, fa Christus doen, Christus liba bosko pu giwa baka da we represent Christ. Uno e represent Christ ang a wet. Sondro a wet inoma represent Christ. You no ma gersi Christus. Wan Christus no be de wan huru man. Christus behoor de wet. Leesi. Dat boek voor Spreuken hoofdstuk 6 vers 23. Because dat commanderi de wan lampu. En dat wet de leti. Ishi, a wet fugado de leti. A wet fugado na a leti saikong. Want tidena de yeshi de profeti no ala uku. We kos de profeti, mana wanif gado we do. En dat schrift ook to tak unu okosu. Wan uloba dungru moro lek aleti. Kogo na Johannes 3 vers 19. Johannes 3 vers 19. Dat boek voor Johannes hoofdstuk 3 vers 19. En disi de da fonisi. Dat die leti ben kom na Grontapoe. Ishi, disi de da fonisi tak leti ben kom na Grontapoe ansang. Ubedei na dungru fos Christus bekong. Dan nou di Christus ko acharu ko ina leti masang udrai go ina dungru baka. En no, abif pota spirit na de disciple, de profeti tapu fukachara leti kombaka. A wortu muskwa krim baka. Dat unu ekoleru, leisi? En dat die libisuma ben lobby dungru moro leki leti. Ishi, libisma lobby dungru moro lek leti. Wan voorbeeld. Teitegi wan satak fuerwa bruku a fout de teima ofa. Mi makwer samwani efi tegi wan brada tak imtroang asa. Ay ap umesane taki. De brada fusay anga de sa fusay nyama agumeti asara de fentaka shwiti de noma tapen. Omda sang asondu ekole kwa shwit sani. Manena dunguru saudeti de na de leisi. Because dem wuroko ben de ogri. De wuroko fu de ogri. We shilek na bunsan we du mana ogri. Wan ef gado tak ino im hor en wet yune hore ye du ogri. So an fasi ide na dunguru. Leisi? Vers 20. Because everyone disi du ogri no lobby da leti. Ishi, a moment se du ogri, ino lop aleti. A moment se ine horde fesa de ifugado. You no lop aleti, you no lop Christ. Wan Christ ne na aletik ba. A moment se horde wet, ye represent aleti. Ma a moment se ine horde wet, ye represent dungru. Dat wan taki de nasi ifu satan. Unu okotegi straight film kasaben. Want tidenadi yeshe asranaja desma fu de prisiri sang de prisiri na dungru. Leisi? En ano kom na da leti. En ano kong na leti. A moment say de na dungru fayo ko na leti. Ya bif drai ko na a wet ne na leti. So ye drai ko na leti. Ya bete? No so hem broko sa kom na kring. No so i uroko boko na kring. A moment say du bung i uroko kwa kring. Ma moment sa ide na dungru edu sondu i uroko tai na dungru.
Give me yes, Kogwa Jesaja 60 vers 2 baka. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Dat boek voor Jesaja, hoofdstuk 60 en vers 2. Because luku, dungru sa tapu Grontapoe. Luku dungru be tapu Grontapoe. No te luku. Suma etiri a Grontapoe. Kogo na Job 9 vers 24. Job 9 vers 24. Want ay sorry tak dungru et tapu her Grontapoe. Ko luku suma etiri a Grontapoe. Dat boek voor Job, hoofdstuk 9 vers 24. Den ben gi Grontapoe abra. Na inida anu fu dem takru suma. Ishi na de takurus my rule Grontapoe abra. De ma me kwantu wet gu fesa dei. Fu kabroko a wet fu gado. Fu katai na dungru. Leise mbaka? Dat boek voor Job, hoofdstuk 9 vers 24. Den ben gi Grontapoe abra na inida anu fu dem takru suma. Leise? A tapu dem fesi fu dem krutumang fu hem. Fa de tapu de fesif de kurutuman. De ma guwa fals Christus. De ma soru ala de profeti tak de ma weti. Dus de ma tapu ala a boskopu. De ma kenki a meshes ook toe. Tak gadolop alasma. Dus de ma ne tegi a waarheid moro fa Bijbel. So de ma tapa fesif de kurutuman. Leisi? Efu ano de hem pe ade na suma dan. Ishi? Dis a Bijbel e aksi wan nono na de takurus my rule Grontapoe. Koluku ef na de ekte kurutuman de chief gado be rule. Fa Grontapoe bode. Kogo na Spreuken 29 vers 2. Spreuken 29 vers 2. Dat boek voor Spreuken, hoofdstuk 29 en vers 2. Te dem rechtvaardig suma abida machti, da people prisiri. Ishi, te de rechtvaardige man de amakti, de tiri. A people o prisiri. Inaf bou oso moranga defeser. Inaf frede gide yup chimoro tak e verkrachtig de wakti den tak e do verkrachting. Dus sang, alas maude ino a tiri fasi. Zelf de metis refi. Uno tanya onrein san moro. Wan sang wo pas awet tu. Adete? Ma te dem takrusuma de basi da people sasari. Ishi, te de takrus my rule a people o sari. Ya bif bou osang a defeser. Ya bif frede gi up chief gwa strati wan de pedophile dapi. A orde of gado no demoro. Dat na te de takrus my rule. En ti de nadi, as ina tenda tu e libi. Ina tef de takrus ma. Fudape, kogo na sani Romeinen 12 vers 2. Romeinen 12 vers 2. Gi a people fusabi. No na de takrus my rule. Daarom je si constant je ere areiding. Fufuru strak. Kiri strak. Ala de sai sepsa om da sang na de takrus my rule no. Leesi? Dat boek voor Romeinen, hoofdstuk 12 en vers 2. En nog die passie voor unkom gersi Grontapoe. Ishi, daarom a Bijbel e waarschuw. Nog gi passief ko gersi Grontapoe an sang na de takrus my rule no. Efi gi passief ko gersi Grontapoe, yo fir de sansa de na Grontapoe ja sagado tak uno mak fir. Leesi? Ma meki ons refi kenki na wan nyum prakseri. Fayo kenka wan nyum prakseri, yo Drai kombaka na wet. Anga disi mo guwa laatste tekst da mo horen da Malachi 1 vers 6. Malachi 1 vers 6. Dat boek voor Malachi, hoofdstuk 1 en vers 6. Wa man pikin sorry respecti ki hem tata. Ishi, wa man piki eso respecti gi empa. Leisi? En wan dinari respecti hem masra. A dinari e respecte masra. Leisi? Dan, efu mi de wan tata, pemi respecti de. Dis na sagado e aksi. Ef en de wan pa. Amai aksi pe respecti de wan. A moment sa ine horen wet. You ne respecti amang. Anga dis we tak shalom, Moses and Christ bless. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same.
Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.